دەم باش دەمێ پێشکەشکردنا بوتەنە دەمژمێر 6 و دەست پێکەی دەژی سەرنووچە. درباره پست سرک کمر عراق و سردان برهم صالح سراب مسعود برزنی پیام جویرا گشتی بلا کرد. چکدارن پیدا شد دبستان لدرکه گندوارن می گرتن و ایدئولوژی کرنا خواندنی دا بر دوام و مرج پاسپسنا لشکری آخوان چارج بو خواندکارن زن پلان برازی بنا رژه می‌بگریده. شانده امریکی تایبت جبوی سوریه گفت زدان رژیم اسد بخوی اگر اسد رگریه لپروسه و بحثنا سیاسی لسوریه درست بکه. 2832 ولاتین سیویل لسوریه بون قربانیا دست وردن لشکری عقلمانیا ناپدولتی لدجی داعشه. دوباره سلام تماشاvan نێژازێ بوتەنێژە نوچەکە بەلاز دەست پێ بکەم ئەوژی ئەوە جێمس جێفری شاندەی ئەمریکی تایبەت ji بۆی سووریێ دەیابدیتنەکە ڕۆژنەمەبانی دەڕاگەهاند و ئەمریکا دخوازی ڕەوشە سووریە و چاوە ڕەوشە عێراقی پشتی دەستێوەردانە ئەمریکی چارەسەر بووە ڕەوشە سووریێژی بێوی ئاوای چارەسەر بێ و ماپێ تەبایە پێکاتە و نەتەوانوەرێ پاراستن لە سووریەدا ئەوژی دڕێە سازکردنا دەستورێ سووریەیە و سەربارکرد و دەرێ ناپدەوڵەتیش بۆی سووریا استیواندی مستۆرا کار لەسەر وێ چەندە دکێ و هەروەها جێفری تەکەس کرد لەسەر بەشداربوونا کوردان لە پرۆسەیە سیاسی لە سووریەدا ژبەرک و واشنگتۆن گرنگیە دەدێ ئارامیە هەرێمی و بە تایبەتی یەن هەریەک ژێ عێراق و سووریێ لە گوندەوارێ باژارێ دێرکەی ڕۆژاوای کوردستانە دەردۆرا چل دەبستانی ژالیە پایەدە بە هاتنە گرتن لگوندواره باجار دیرکی روجاوای کردستان در دولت چند دبستانان جعالی فایده به هاتنه گرتن. به دست بکرنا سالانوی خوندنه سرباری تبلهوی پروسه خوندنه و جعالی فایده به تکرن فایده ده آستنگه کرن و تبلهو کرنا پروسه خوندنه ده بردوامه. جدرک تایبت جناب باجار دیرکی روجاوای کردستان جبو آرکی کنده خواستناوی وره اشکره کرن گود. و فایده دریه در دولت چند دبستانان لگوندواره باجار دیرکی به بهانه نبونا خوندکاران گرتنه. لسر و مجاره ماموسته کی باجار دیرکی جه آرکره گود اگر بهانه پیاده نبونا خوندکارانه او یک نراسته. لی هر گندکی هجمار کمزن جه خوندکاران هنه. لی او یک تواتیا رد کرنا خلکه و نشاندن ازاروکن خواه جه بود بستانن پیاده ین ایدئولوژیک کری. وی ماموسته هر وها گود جخوا اگر خوندکار هنه و پیاده درگه هندوستانا گرتنه او یک تواتیا و پیاده دخوازه یک جاری زاروکن کردان دوری خوندنه بخه. ده هر دو بهانه اندجی زیانداری سرکه خوندکار کرده واته جواب و پیش روژه نفشکلی جه کردان ده روژاوای کردستانه. جبر بازن پیاده این ایدئولوژی کری به هزاران مالبازن روژاوای کردستانه بری خوادان شام و پارزگه هندن یا سوریه. جبو بردوام کرنا خوندن زاروکن خواه. هجمارکه مزن جوان مالباتان زاروکن خواه دشکین دبستانن لجر کنترولا رژیم سوریه. جبو مسوکر کرنا دان پیدانا باورنامه این خوندنش بوزاروکن خواه. سرباری هجماره کدن کج روژاوای کردستان فوج بر بویا جبو پیش روش و خوندنا زاروکن خواه. تابع ڕەتکردنا وڵاتیان ڕۆژاوای کوردستان ژڕێبازن پێدەرە و کۆچبەریە کودە ئەنجام ئەوان ڕێبازن خوێندنێن ئیدئۆلۆژیکری چێ بوو هێن پێدێ دە پرۆسەیە تێکبرنا پێش ڕۆژا خوێندنە زاڕۆکاندا بەردەوامە. ریبازین پیاده ین فرسکری لسردبستان روج آبای کردستان او ریبازین ایدئولوژیکری کوجیه کی جزاروکن روج آبای کردستان بویه کی جخوره آماده دکن جبون هشتنا تایبتمندی کسایتی آوان تا پشتر با آسانی تبلیغ بریا خوایاتک عالی بکن. د پرتوکا زمان کردی ده یا ریبازین پیاده ین خوندنه ین فرسکری ده وینه ین چالاکی ین پیاده و آلنوان لسر رو پلان بلاف کرینه. سرباری وینه ین آهنگین تایبتی به پارتی آوانو تنه آلن پیاده و ناویدزگه هنوان تیده هنه و بویه که گردان ادنا ورازاروکان و ایدئولوژیا پارتی خوده درستی کن. وەکو نمونە د پرتوکا زمانی کوردی دا یا پۆلا شەشان ده هەر دوو ڕووپەلن 99 و 103 وێنەیە ئاهەنگەکە پەیەدێ هاتیە کۆتێدا ئالێن پەیەدێ و وێنەیە ئۆجەلان سەرۆکێ ڕێخستنا پەکەکێ و ئالێن تایبەت بە دەستگەهێن پەیەدێ بگشتی تێدا دیار دەبن.
ردکردنا وڵاتیان ڕۆژئاوای کوردستانی جوان ڕێبازین ئایدیۆلۆجکریرە و نەپەسپۆریاوێ دیار و ئەشکەرەیە کۆ بەهتریا وڵاتیان کۆلێ دەڤەرێمانە و نکاری بوون بەرێخۆ و زارۆکێن خوا بدن پەنابەریە تا پێشە ڕۆژاوان ڕێزگار بکن هەوڵ ددن زارۆکێن خوا بگهینن دەڤەرنە کۆ تێدا خوێندنا ڕێبازین وەزارەتە پەروەردەهیە و خوێندنە یا ڕێژێمە ئەسەد تێنە خوێندن ji ber ku mukurhatin bi xwendina rêbazên PYD ji tu aliyan nehatiye kirin û pêşe rojavê xwendinê nenase û ew rêbaz demkîne û girêdayîne bi hebûna PYD li deverê û bi bidawî hatina wê hebûnê ew rêbaz jî bidawî dibin. Di her polekê de bêhtirî 100 şagirt heye û hîn jî tomarkirin berdewam e. Ew jî li gor mamostayên kolwan dibistanan kar dikin ku mamostayekê ew yek bikare sateke mirovî bi nav kir. لە ڕۆژهەبای کوردستانی پارتیا PYD مەرجێک ji بۆی پاشخستنا لەشکریە خۆیان نەچار لە پێشیە خوێندەکارên زانکۆیان دانیە. خوێندەکارێکی زانکۆیش بەژارێ قامشلوک و نەخواست ناویوی بێ ئەشکەرەکردن ji ئارکێرە ئەشکەرە کرد ku ئەو چوویە ناوەندە لەشکریە نەچاریە سەر بە PYD بدا ku لەشکریە خۆ پاش بخێ لێ ناوەندە PYD وەکو مەرج jê xwest ku بەڵگەیەکێش ناوەندە لەشکریە ڕژێمێ ژوان ڕە پێشکەش بکێدا ku ji بۆی خوێندنê لەشکریە وی وەرێ پاشخستن هەمان خوێندەکاری تەکەس کرد و وی هەمێ بەڵگەین و تەکەس دکن ئەو خوێندنا خۆ دکێ پێشکەشی ناوەندە لەشکریە PYD کریە لێوان قبول نەکرد و ژێ خواستن وەکە مەرج بەڵگە پاشخستنا لەشکریە ji ناوەندە ڕژێمێ بینێ. د پەیامێکدا سەرۆک مەسعود بەرزانی گوت و لەگەڵ ڕێز و حرمەت بۆ دکتۆر بەرهەم ساڵح لە پۆستە سەرۆکی کۆمارە عێراقی دەبێ بە استحقاقا سیاسی ئەگەلێ کوردستانی بێ نەک شەخسی و ji بۆی ئالیەکی بێ ji ber ku پۆستە سەرۆکی کۆمارە عێراقی پەیوەندی بێتەبە پێکهاتێن عێراقی و گەلێ کوردستانی بە هەیە. دەربارەی سەردانا دکتۆر بەرهەم ساڵح بۆ سەرۆک مەسعود بارزانی ji بۆی گوهارتنا هەزر و نەرینێ دەربارەی پۆستە سەرۆکی کۆمارە عێراقی سەرۆک بارزانی پەیامێک ji بۆی ڕایە گشتی بەڵاو کرد. لە پەیامێدا سەرۆک بارزانی گوت و لەگەڵ ڕێز و حرمەت ji بۆی دکتۆر بەرهەم ساڵح لە پۆستە سەرۆکی کۆمارە عێراقی دەبێ بە استحقاقا سیاسیە گەلێ کوردستانی بێ نەک شەخسی و ji بۆی ئالیەکی بێ ji ber پۆستە سەرۆکی کۆمارە عێراقی پەیوەندی بێتەبە پێکهاتێن عێراقی و گەلێ کوردستانی بە هەیە. هەروەها سەرۆک بارزانی گوت کویا باش ئەو بوو ku tevaya aliyên Kurdistanî li ser yek berbijêrî bo posta serokê Komara Iraqê rêk bikevin lê biraderên Yekîtiyên Niştimanî Kurdistan bi tek alî berbijêrê xwe diyar kirin piştre aliyên Kurdistanî din û Partiyê Demokratîk Kurdistan neçar bûn kandîdê xwe ji bo posta serokê Komara Iraqê diyar bikin. Di peyama Serok Barzanî de hatiye ku ji bo yek alîkirina pirsa posta serokê Komara Iraqê pêwîsta mîkanîzma diyarkirina berbijêrê posta serokê Komara Iraqê li cem aliyên Kurdistanê bimîne û rêz lê raya bêhtiriya xelkê Kurdistanê werêgirtin. Barzanî serber kir û got ku ya baş ew diyarkirina berbijêrekî ji bo posta serokê Komara Iraqê pêwîst e ji aliyê fraksiyonên Kurdistaniyên li Bexda werê berbijêrkirin û ew berbijêrê bi dengê tevaya fraksiyonên Kurdistanê li Bexda werê berbijêrkirin weke kandîdê Kurdistanê werê diyarkirin bo posta serokê Komara Iraqê. Di dawî de Serok Barzanî daxwaz ji teveya aliyên Iraqî kir ku rêzê li raya bêhtiriya fraksiyonên Kurdistanî li Bexda bigirin. Piştî ku di heyîna proseya dengana taybet ku têda hêzên esayîş û navxwe û pêşmerge û polîs deng didin ve rêveçû biryara siba yekşemê proseya dengdana giştî li teveya parêzgehên Herêma Kurdistanê dest pê bike ku têda 15 list rekaberiyê li ser bi destxistina bêtiriya dengan dikin. Lê gorî fermangeha dateya ser bi Komîsyona Bilind a Rapirsî û Hilbijartinên Herêma Kurdistanê ku jmareya dengder û bengehên her du dengên taybet û giştî belav kirî ser taserê Kurdistanê 3 milyon û 85 hezar kes mafê wan heye ku deng bidin. Li parêzgeha Hewlêrê jmareya bingehên dengdanê ji bo dengdana taybet 41 bingeha û jmareya dengderên taybet 17,653 dengdere. Jmareya bingehên dengdanê ji bo dengdana giştî 499 bingeha û jmareya dengderan 1 milyon û 36,419 dengdere. Jmareya dengderên giştî û taybet 1 milyon û 109,072 dengdere û jmareya bingehên dengdanê bo her du dengên taybet û giştî 540 bingeha. Li Sinûrê parêzgeha Slêmaniyê jmareya bingehên dengdanê ji bo dengdana taybet 37 bingeha û jmareya dengderên taybet 16,220 dengdere. Jmareya bingehên dengdanê ji bo dengdana giştî 476 bingeha û jmareya dengderan 1 milyon û
134706 دەنگ دەرە. ژمارە دەنگدەرێن گشتی و تایبەت 1,196,908 دەنگ دەرە و ژمارە بنگەهێن دەنگدانێ بۆ هەردوو دەنگێن تایبەت و گشتی 513 بنگەها. لە پارێزگەها دهۆکێ ژمارەیە بنگەهێن دەنگدانش بۆی دەنگدانە تایبەت 20 بنگەها و ژمارەیە دەنگدەرێن تایبەت 33421 دەنگ دەرە. ژمارەیە بنگەهێن دەنگدانش بۆی دەنگدانە گشتی 257 بنگەها و ژمارەیە دەنگدەران 677,797 دەنگ دەرە. ژمارەیە دەنگدەرێن گشتی و تایبەت 711,218 دەنگ دەرە و ژمارەیە بنگەهێن دەنگدانێ بۆ هەردوو دەنگێن تایبەت و گشتی 277 بنگەها. و لە سنوورە پارێزگا حەڵەبجە ژمارەیە بنگەهێن دەنگدانش بۆی دەنگدانە تایبەت 1 بنگەها و ژمارەیە دەنگدەرێن تایبەت 10,175 دەنگ دەرە. ژمارەیە بنگەهێن دەنگدانێش بۆی دەنگدانە گشتی 28 بنگەها و ژمارەیە دەنگدەران 66,016 دەنگ دەرە. ژمارەیە دەنگدەرێن گشتی و تایبەت 68,191 دەنگ دەرە و ژمارەیە بنگەهێن دەنگدانێ بۆ هەردوو دەنگێن تایبەت و گشتی 29 بنگەها. دا دەنگدانە تایبەت کوتە داهێزن پێشمەرگە و ئاسایش و نەخۆ پۆلیس بێژدا دەنگ دەدەن دەستپێکر و دەێواری هەمان ڕۆژێدا بەداوی هاتوانجامێن دەستپێکیەن نەفەرمیەن دەنگدانە تایبەت هاتنە بەڵاوکردن و پارتی دیموکراتی کوردستان لە پێشیا تەڤایە ئالیانە لە ئێگۆری زانیاریان بەدەست کەتنەژە ئەنجامێن جوداکردنە دەنگانژە 156,339 دەنگان پارتی دیموکراتی کوردستان 79,764 دەنگ بدەست بە ئانینە و یەکیتی نیشتیمانی کوردستان نزیکی 50,000 دەنگی بدەست بە ئانیە و تاڤگەرە گۆران 10,543 دەنگ بدەست بە ئانینە و تەڤایە ئالیەندن پێک بە 16,000 دەنگ بدەست بە ئانینە. وەکو کۆکۆمیسیۆنە هەڵبژاردنانی هەرێما کوردستانی ڕاگەاندی لەگەڵ ئەنجامێن دەنگدانە گشتی ئەنجامێن فەرمیەن دەنگدانە تایبەت وێوەرنە بەڵاوکردن. تۆرە سووریا مافێ مرۆڤان ڕاگەهاند و 411 سڤیلەن سووریە بە گولێن جەندەرمەین سنووری لە سنوورە تورکیە ژیان ناخۆش دەست دەنا جوانجی 75 زارۆک و 37 ژنن. هەمان تۆڕێ گۆت و بە سەدان وڵاتیان سووریە دە هەمان ئەگەرێ دا بریندار بوونە هەروەها دە 26 هەیڤێدا 4 وڵاتیان باژارێ سەرێ کانیە ڕۆژاڤایە کوردستان ێژە ئالیە وان جەندەرمەین سنووری بە هاتنە ئەرمانجکردن و دا ئەنجامێدا بێگرانی بریندار بوونەوە دە 21 هەمان هەیڤێدا. زارۆکێکی کورد ژێ گوندێ خراپ کورد یە بەسەر قامشلۆکە ڕۆژاڤایە کوردستانێ بە ژالیە هەمان جەندەرمان بە هاتیە گولە بارانکردن و ڕەوشاوی یا تەندروستی مەترسیدارە. وڵاتێ ئەمریکا لەگەڵ 6 وڵاتێن دێن بانگە بەلەسکردنا ئاساسکردنا دەستورێکی نوۆژ بۆی سووریە دەکەن تاکو ببێ بەنەمایە دەرخستنە هەڵبژاردنان لە سووریە و ژەعالیەکی دنڤەژی شاندەی ئەمریکیە تایبەت ji بۆی سووریە گەفاسدادانا ڕژێما ئەسەد دخوێ و دەبێژێ ئەوێ ڕەوشەی هان بدن بەرەف دەرخستنا رووسیا و ئێرانێ ji سووریە. وڵاتی ئەمریکا لەگەڵ هەر یەک ji بریتانیا و ئەڵمانیا و فەرەنسا و مسر و ئوردن و عەرەبستانە سعودیە بانگ لە نەتەوەنیەگرتی دکن کو لە زێدە سازکردنا دەستورێکی سووری نو دەبکن تاکو ببە دەستپێک ji guhertina rewşa Sûriyê ji aliyê xwe ve. James Jeffrey şandeyê Amerîkiyê taybet ji bo Sûriyê dibêje Washington wê sezayên stratejî li ser Esed ferz bike taku bibe sedem hevpeymanên wê weko Rusya û Îran destê xwe li ser Esed rakin. Wezaretên her heft welatên ku banga bilez ji bo sazkirina destûrekî Sûrî nû dikin di yek daxuyaniyê de ku ji aliyê Wezareta Derve ya Amerîka ve hatibû bilavkirin, têde bang li netewên yekgirtî û ofîsa şandeyê navdewletî ji bo Sûriyê Stîvan Dîmistûra dikin ku komîteke destûrî di zûtirîn dem de vehewîne taku kar li ser sazkirina destûrê Sûriyê nû bikin bi mercê ku tevahiya aliyên Sûrî têde beşdar bibin. Taku bibe bi nemayek ji destpêkirina encamdana hilbijartinan li Sûriyê ku tevahiya welatiyên Sûrî bikaribin beşdariyê di proseya dengdan û hilbijartinan de bikin. Di nav wan de welatiyên Sûriyên koçber û penaber ew jî dibin serpereştiya netewên yekgirtî de. Daxuyaniyê di heman demê de daxwaz ji Stîvan Dîmistûra kir ku raportekî li ser pêşhateyên dawî yên giring di derbarê Sûrî de pêşkêşî encumena ewlehiya navdewletî bike. Ew jî ji berî sihûyekê meha Ektûberê. Ji aliyekî din ve James Jeffrey şandeyê Amerîkiyê taybet ji bo Sûriyê îro ji New Yorkê ragihand ku Washington wê sezayên stratejî li ser rejêma Esed ferz bike
اگر رژیم اسد پابندی به پروسه آواگوهستنا سیاسی لستوریه نکه و سربار کرد که اگر انجمن اولهیا نافدولتی تو فشاری لسر رژیم اسد نکه تا که شر لسوریه راوسته و قوناغ آواگوهز دست پی بکه دوی دمیده ولات امریکا لگل یکیتیا اروپا و هجمارک ولاتین هفپیمان در روجهلاتا ناوین ده و به همی هولین خواه جیانی لرژیم اسد و هفپیمان نوی آنگو ولات روسیا و ایران نخوش بکه تا که فشار امریکی و ولاتین یکیتیا اروپا و هن ولاتین روجهلاتا ناوین ببه اگر روا روسیا و ایران جسوریه. جفرید همان دمی ده اشکره کرد که اگر رژیم اسد آستانگیان جپروسه آواگوهستنا سیاسی را لسوریه درست بکه اوی همان شیوه سزادانا ایران جبری سال 2015 لگل اسد بکار بینن. بله تماشوان نجاج بوی گوتو بجک بهتر سر هلوست نوین امریکا درباره سوریه هدری اسکای با مصطفى جمعان دم پولیتبیرو پارتیا دموکراتا کردستان سوریه لگل منه لبری کو از بری خودم مهبان خو از دوباره نوچه بلز خوینم اوج هلوست کنوی امریکا درباره سوریه ده دماکو جیمز جیفری شانده امریکی تایبت جبوی سوریه ده دیتنه که روزنامه‌نگاری دراگهاند کو او دخوازن انگو امریکا دخوازن روشا سوریه و کو چاوا روشا عراق پشتی دستوردان امریکی چاره سربو روشا سوریه جی بوی اوای چاره سربو ما فی توایا پیکاتو نتوان وری پاراستن د سوریه ده او جی در اساس کرنا دستور نوی سوریه سربار کرکو شانده نافدولتی جبوی سوریه استیوان دی مستورا کار لسروی چندد که هر وا تکازی لسر بجدربونا کردان د پروسه سیاسی سوریه ده کرو جبر کو واشنطن لجموی گلک گرینگا آرامیه حرمی و بتایبتی آرامیه عراق و سوریه مصطفى دنباش ازش هلوستا امریکا دست پیبکم دماکود بیجه جیمز جیفری بجه اگر رژیم اسد آستانگیان لپیشیا و گوهستنا سیاسی درست که لسوریه امریکا و بتوندی سزان خسر و استراتیجیا خواب بگوهاره اف چواته کده بله سپاس بوتا و سلام بوتا و گهدارن آرکه براسی الوستکی گرینگ ایرو امریکی دادن خویا کرن الوستک سیاسی گلک یعنی جی فرد دگره باورم تیگشتیه هجایه جبو خلق سوری تبلیوان کردن روجاوه کردستانه باورم هالوستك يعني دمكي ذاته كو يعني ذكارب بيش بري هناك بريارين بشار الاسد تبليوي روسيا هندك نابيرا روسيا وتركيا هالوسط هاني باورم هناك فريم اللي دخل بالنسبه قالك لا يعني كو إيرو خاطبين هندري سوريا دا ودستي وردان هندري سوريا ذكر تشغلك هجاب براسيكو هالوسط أمريكي إيرو فيزالاليا هاني بيخويا كرن و يعني نونري أمريكي تشني زيادتي يولوجي دبيجي طبعا سي خالين سركا فيشكيش دكي يك جي هبونا وان طبعا اللي جي كديجي دبيجي هاكو جبات شاكشي خلاص به نمعنا خو امریکی هما جندر سوریه دشن هر هناك دبینن جبو آلیکاریا يعني چاره سریا سیاسی جیمز جیفری واد بیجه یک جی دبی يعني هبونا وان جبو داعش نهلن یا دیان جبو چاره سریک سیاسی جندر سوري را دوار جنيف او يعني جندري هالوسطى نتوي ذا يا سيان يعني وضعك هي براسي ايران وافري خصني كدوه باغريدا وحطاها باشا مصطفى برسك قلنا داوين هالوسطى امريكا كونها جيمس جيفري دبيجي چاوا روشا عراقي پشتی دستوردانا امریکی تدا هاتا چارەسەر کردن دبێ سووریەژی بە هەمان شێوەی چارەسەر بێ ڕەوشاوێ ڕەوشا عێراقی کورد تێدا فدرالی ئەمکارن بێژن وەرگرتنە و سەربخۆنە بە ئازادەنە ژیان دکن ئەگەر هەیە و دەماک و جێفرید بەژێ ئەمریکات بەژێ دبێ کورد پرۆسا سیاسیە سووریەدا بەشدار بن ئەگەریان بێژن بەراورد دەکەی بکەن درابەرە سووریا و عێراقی دەک و کورد لە ڕۆژاوای کوردستانێژی في ما في دس بخن وبيجن اوتونومياك حكم ذاتي
بلش خوا از دهاتم سر يعني بخواست او شيخ خالوي ببجم يعني جيمس جيفري او تشتت نها اني سرزمان براسي تشكل جرينجا ده الوسط السياسي امريكي ده اتجاه كرد بري دمك نيزك جي بري دروج زاني طرام جي هناك تشتغل سرك امريكي كرد خلقكي نابدارا ناسكريا دلوي مزنه يعني باش كاري برخابده و دوست منه و امه آلی کار بن و مپشگیری آوان کری گلک تشتی گوتن ایروژ آلی امریکا براسی خویایا هلوستک نوه وکو جیمس جيفري مروجي فهمتك وكأني لخوضة قريانا جنوبا دراستك كشيت كنسر وضعي سوري درابرا دبينن يعني وضعي كرد او قلق قرينجا دبيت شارع السدك جويرة هذا رنج كتايبات يعني وقت كرد جبولو جناب ليت كده بروجولات وباكورين سوري وجانات بيجي كرجي يعني اتشغلك جرينجا براسي دبي دما سياسي كو ايرو وضعي سوري يعني بشتي اتفاق روس وتركان وبشتي كو يعني بحثات دستور دبي يجبوكو قاربا يعني قابك سياسي بآلي يعني شارع سريع که جندر سوری را پیکوار براسی ایرو ابهل وسط سیاسی گلک باشا ما مصطفى او شارع سريع امريكي جبوي كردن روجاوا كردستان و بچرنگي به وكا همان شارع سريع كردن باشور كردستان يان جدايت دهيا تزاني ديجي قاي نا تماما وكهبن يعني باشور ناسكري بو وضعي ويج دمكي بيوينا اعترافك الدستوري بوضعي يعني هرما كردستان باشور هبو وضعي كردي سوري نوايا تشتكي دستوري تا نهاجي بوان نبوياج آلي ريجيم لكن هاكو ازواج فين بكم هاكو امريكي بخازن بوضعي فيش بخن وبرا آلي كاربن وتزاني يعني هر كرجي آلي كارن باستراتيجية امريكي راجبو تيكشونا داعش وجبو يعني قلتك مسائل سياسي دن كرد إيران قال جرينج أجبو أمريكا باور أمريكي تبر جامعة ديوانين كخدوري كرد بخل جبوله أدبم يعني ترتيبك هيا أمريكي وجرا كار بكن بعد بيجن أم جنوبا ليه بقريانا بروشهانة دبي أم يعني وك جبوله هالوسط سياسي باش زلالي ددم خيا كرن هذه ما أو براستي كالوسط سياسي أمريكي جيخا بقرة وأمريكي جارك دين وكو يكي جاران تشيد بي يعني أمريكي زوج آخر بناقرن قور برجمان ديفا از بجم برجمان ديوان جهري ما نابير وقت استراتيجيكي أمريكي وتايبت جي سوري وعراق از بجم أمريكي جرك آليكار بو كردان باشا ما مصطفى قازم سر هلوستا أمريكا راوستم بهرقولي بحث بكن أمريكا بيجي وكتشاو روشا عراقي بشتي دستوردانا أمريكي چارە سەر بوو دوێ سووریە بە هەمان شێوەی چارە سەر بێ دروشا عراقي دەدەماک و چارەسەری درست بوو ڕژێمە سەدام حسێن هاتبوو ژنابرن هاتبوو ڕوخاندن تو کەسێکی پێشتەوانیە ئەم بێژن دەسەڵاتدارێ بەغدانت کرد ژبلی ئەیرانەیە لێ دەدەمە نەهادا لە سووریە رووسیا پشتەوانیە ڕژێمە ئەسەد دکێ تورکیا ناخوازێ کورد بگهێ مافەکی بەرچاو بدەست ببینێ ئەمریکا ئەف هەڵوێستا نوویە ئەمریکا حتا چرادەیەکی نێزیکە کۆ لەسەر عەردێ جەه بجەه بێ مافێن کوردان وەکەکو پرۆژە ئەمریکی خوازێ لە ڕۆژهەبای کوردستان یان گوڵە سووریێ بسەپێنێ وێ پەیدا بن بله هيفيا ما أو براسي يعني وقت ما قلت هالوسك نية جالي أمريكا با هالوسك سياسي جلق جرينجا براسي جالي كيش كردات خواستن كو يعني وقت هر برجوانتي خو أمريكا ده هردو جريدن دروج آبادا وكل باشور جلق جارا شيلبو كرد روج آبادي جلق كاربن بقابا بابجن يا دين أمريكي از باورم يعني أو قابا بآلية دستور قبل بنج دولة الدين داخازا كوميتا دستور زو بآبا كرن جبوكو دستور كنو يعني أزوات تدقم يعني أمريكي هالوستكي سياسي نو جبوكو هرتنكي بنجهي جسوري را دفكره
وامريكي هكوابه ادبجم وامريكي كاربن بشكريا كرد بكن لاني هبونا كرد بكرد بهزبن ادبجم اوا اليكارياكا جبوكو ما في كرجي جي خبقرن دستور داجي وچارا سريا سياسي كو كرد دا بشتار بن او بشتاريا هانه امريكي دبجم وكرد بشتار بنا ابا قال كي دي يعني امريكي جاران ولو بالرنج زلال انه كرد الدستور اماده بن وما في وند بباراستن ويعني كهرتنا كسوري راتخازن از باور باشا ما مصطفى بريك وزبيجم رنج بجدربونا كردان د سوريا نودانغو د بروسيس سياسيه نودا يا سوريا لبناريناتا تشد هفكش دا هاتا غوهارتن معادله ناف دولتي دا تاكو امريكا هلوستن اتوكا دغوتنا تاع خياكرن ارينينا لهم بردوزا غلي كردي قالوا هاتا غوهارتن تاكو هلوستن امريكا هاتنا غوهارتن بله تشنهاتن غوارتن يكجي اتفاق روسيا وتركيا لسوتشي هلوستي تركيا ايرو نخوشته ندهندره ناتو دا ونا يعني مقابل امريكا براسي اما يكا كدهله امريكي يعني رنگ هلوستا فانكي زلالتر بدنا خويا كرن تبي ترس هاجي هر وقت كذا كو امريكي جارك دين غور برجان دي خوش هندره سوري وج يعني چارا سريا سياسي توسانا خدور بخي وكو 3 سال هانه ولو تصرف ذكر لي ادبم هنا غهرتن هنا ابا ياكا يعني هناك اغاي هنا ضمن الاتفاقيه ما بين تركيا وروسيا دا مثلا وفان مشكل اس 400 بدن تركي تيغوتن و يعني مفاعله كي اوتونومي اشتراك غربين يعني تركي برجانده خائر تبلي روسادك تشتكو تركي دغوت اردوغان يعني ام وروسيا ممكنه بعدورا ام اوبراسيون كي لشكري لشرقي فرات بيك بنان ابنا قشي يعني باورم هنا قارنا سياسي غلط على تركي امريكي مجبرن كو دبردا دروي في بروجي هانه تركي روسي دا مسكنه جبولوجي بشكيرا كورجيرا قالك جرينجا هكو وضعي كرد باشتر كرد بهيج ولكن تشتكل برد مني از باورم بلكي امريكي دفيرجي علي كاربن ويكبونك سياسي يعني توافقك سياسي ما بين انجمن الاجتماعي الكردي وجهات ديفا يعني تمثيل باشا مصطفى امريكا تكازي لسر بجدربونا كردان د بروسيا سياسيه سوري دكر بناريناتا رنگ بجدربونا كردان دوي بروسيدا و بچرنگي به تكاري دمكي دست نشان كي جوه بروسا امريكي راياكو لسر عدد خوازي جهب جهب كي قالوا ويدريش كي دمك كردا جهب جهب بي از باور ما هنك دريش بكي لكن مادام هلوس امريكي ولو تاخو ياكرن ولو بزلاليان تاغوتن و امريكي اليكار مجبوكو كرد هكو وكرنجي بري مثلا دو كسي كرد تبلي بيجي كسي هذا يعني نتشكي قالك درسته تبلي نا او بيجي وبهمرا بنفسنا قيب قوي كان كاس ودو سوري بنفسنا لكن هر دبي كرد تبلي او كاسين كو ودو سوري بنفسنا دو تبلي وينابن افهم امريكي الي كاربن دبي مساله دا لاني واتي خويا كرن امريكي وكي مراجعات لبقرك الجموان هي السياسات وان استراتيجيه وان جاري منابر راتش بالنسبه للعراق بيمن بسوري بجنوب بن وبشكل كتايبات تجاه ايران لبر ادبم يعني جهتين اساسي هكو امريكي بخازن وكل عراقي شيبو دبهر الي كاربن كردارا كل شيء الي كاريا استراتيجيه امريكي لروج ابابكن دبر داو يعني كرد بيتر بهز بين اخويا كدن وبيتر تجاوز اوان نما دبراستي ازيلي ما يعني كو اف تشتم دجن جي خو بكرن امريكي يعني هالوستوان جول زلاتر به ودرست به ونا يعني تشكي تكتيكي به كجبه وقتها جبو هناك مسائل سياسي بكاربينه
گەلەک سپاس ji بۆی مامۆستا مستەفا جومعە ئەندامێ پۆلیتبوریە پارتیا دموکڕاتە کوردستان سووریا قودرە سکایبە لەگەڵ من بوو گەلەک سپاس مامۆستا تۆرە سووریا مافێ مرۆڤان راپۆرتێک لەسەر قوربانیان سیڤیلیان هەپەیمانیان ناودەوڵەتی لە دژی ڕێکخستنا داعشێ بەڵاوکردی و تێدا دزێ دیارکردن کوژدەستپێکە دەستێوەردانێت تەنها 2832 وڵاتیان سیڤیل بوونە قوربانی دناواندا 861 زارۆک ژی هەنا. ji destpêka destwerdana hevpeymana navdewletî di Sûriyê de li dijî rêxistina Daişê taniha li gorî ku tura Sûriya mafê mirovan bilav kirî ku 2832 welatiyên sivîl bûne qurbaniya êrişên hevpeymana navdewletî li dijî Daişê. Di nav wan de 861 zarok û 617 jin jî hene. Li gorî amarên tura Sûriya mafê mirovan ku ji 23 Eylûna 2014 ta 23 Eylûna 2015 249 welatiyên sivîl di nav wan de 12 zarok û 62 jin bûne qurbanî. Ji 23 Eylûna 2015 ta 23 Eylûna 2016 398 sivîl di nav wan de 168 zarok û 113 jin di nav wan de hebûn bûne qurbaniya êrişên hevpeymaniya navdewletî. Ji 23 Eylûna 2016 ta 23 Eylûna 2017 1753 sivîl bûne qurbanî. Di nav wan de 578 zarok û 311 jin jî hebûn. Ji 23 Eylûna 2017 ta 23 Eylûna 2018 432 sivîl di nav wan de 3 zarok û 131 jin jî hebûn bûne qurbaniya êrişên hevpeymana navdewletî. Hejmara qurbaniyên sivîl bi vî şêweyî li ser parêzgehên Sûrî bilav dibe. 218 sivîl li Hesekê bûne qurbanî. 447 qurbaniyên sivîl li Dêra Zorê ketine. Li Reqqayê 1133 ketine. Li Helebê 782 welatiyên sivîl bûne qurbanî. 126 sivîl li Idlibê, 121 li parêzgeha Hemsê bûne qurbanî û 5 welatiyên sivîl li Derayê bûne qurbanî. Li ser armançkirina hevpeymana navdewletî li dijî Daişê ji bo bingeh û navendên miroviyên ektîv wekû xestexane û dibistanan 170 êriş li ser navendan hatine encamdan. Di nav de 15 nexweşxane û 25 dibistan û 4 bazar li tevahiya deverên Sûrî hatine armançkirin. Ji aliyê hevpeymana navdewletî li dijî Daişê. محەممەد حەوارەیە بەردەبکە کۆمسیۆنە پەلە برندیان ئەتەوە نێگرتێ ji بۆی کاروبارên پەنابەران ڕاگەاند کو سەدەما نەڤەگەرانە پەنابەرên سووریە ji ئۆردنێ بۆ وڵاتی خوا ji دەستپێکا تیرمەها بووری بە داخستنە سنوورە ناوبەرە هەردوو وڵاتاندا. نەتەوەی نێگرتی ڕاگەاند ku ji spêka tîrmehabûrî ve penaberên Sûriye ji Ordunê di sînorên bejayî ve nevegeriyana Sûriyê. Mihemed Hewarî berdevkê Komîsyona Pilebilind lê netewên yêgirtî ji bo karûbarê penaberan ragihand ku sedema nevegera penaberên Sûriyê ji Ordunê bo welatê xwe ji destpêka tîrmehabûrî ve daxistina sunûra di navbera herdû welatan de. Li gorî bilgenameyên Komîsyona Pilebilind ya netewên yêgirtî 1703 penaberên Sûriyê ji Ordunê ji destpêka sala 2018 û heta tîrmehabûrî vegeriyane welatê xwe. Ji alî xwe ve amarpera Komîsyona Pilebilind ya netewên yêgirtî da zanîn ku jmareya penaberên Sûriyê yên ji destpêka sala 2016 ve û heta tîrmeha sala 2018 gihîştiye 17094 penaber û ji wê jmareyê rêjeya 69 ji sedî vegeriyana parêzgeha Der'a û rêjeya 9 ji sedî vegeriyana parêzgeha Helebê û rêjeya 4 ji sedî vegeriyana Şama paytexta Sûriyê û rêjeya 3 ji sedî vegeriyana parêzgeha Hemsê. Her wiha rêjeya 3 ji sedî vegeriyana parêzgeha Reqqayê. Her wiha malpera Komîsyona Pilebilind ya netewên yêgirtî eşkere kir ku sedema vegera rêjeya 7 ji sedî ji penaberan bo Sûriyê danheva malbatî bû û sedema vegera rêjeya 6 ji sedî başbûna rewşa ewlehî bû û sedema vegera rêjeya 4.4 ji sedî nebûna derfetên kar bû û sedema vegera rêjeya 3.6 ji sedî bihabûna peydakirina pêwîstiyên rojane li Ordunê ji dervey kampan bû û sedema vegera rêjeya 2.6 ji sedî pêkanîna jiyana hevjînî û amedebûna ahengên hevjînî bû û rêjeya 2.6 ji sedî pêkanîna jiyana hevjînî û amedebûna ahengên hevjînî bû.
هروها سدما وگرا ريجا 1.6 جسدي نبونا آزادية دي تفگري دبو. جماريا تفايا پنابرين سوريين لأردن هاتنا تمار کرين گهشتيا 666,596 پنابري و نيوه جماري زاروكن. هروها ريجا 86 جسدي يا پنابرين سوريا لأردن دبن هلا هجارية دجين. رژیم اسد بریارک درباره دستسرکردن ملک و سامان هجمار کسایتین روشنبیر و هنرمند و سیاستمداران سوریین دژبری رژیم دکن تفلی هفجین و زاروکین وان درکر. او بریار ملک و سامان هنرمند اکتر سوری عبدالحکیم قطیفان و دژبر حبیب صالح و اکادمی بهادین عروضکی و پزیشک سمیر صحیفان و روزنامه‌وان باسل العودات لخودگری. هروها او بريار هر يك جه هشام اسكيف ومناف الحمد در هنر مأمون البني ونادر جبلي ويوسف سلامية يكو بخوا فلسطينية وغسان جباعي ونبيسكار حازم نهار ومحمد الميدانيجي الخودقري جالي خبا روشنبير ودجبر اسد درباري ويقافي قوتنكو او يك تدبيرك بسروبرو او كسائري دبيا بهاتنا خلات كرن نكو ملكو مالنوان ورنا دستسر كرن. وزير قاندنا رژیم سوریه اشکال کرد که درگاه نصیب سنورینا برا سوریه و اردن دهات بکرن. ده لیدوانه که ده علی حمود وزیر قاندنا رژیم سوریه را قاند که ایرو سر صبح رژیم سوریه بریار ده که درگاه نصیب هف سنوری به اردن رال پیشیا چونواتنا بر هلگرین بازرگانی وکه و درگاه سنوری ده دمان نهاده کتی بواره کار کرنه ده. جاری خوبجی سروک پارلمان اردن را قاند که فکرنا درگاه نصیب جابر ين هف سنوري لقال سوريا دبرجوانديا هردو ولاتانديا. حكومة روسيا دست ببروسيا ردستكرنا مشكل اندجي ايريشن اسماني برجم اسد كرو روسيا هوشدارية دبي درباري دا. ده كونغريكي روزنامه‌وانی دا سيرجي لافروف وزير درب روسيا لنيويورك راغاند كو ردستكرنا مشكل اندجي ايريشن اسماني اس صد با رژیم اسد دست بکریا. لافروف هوشداری دا همو علیه که اگر هول بدن جایتی کرنا را دست کرنا مشکل اندجی ایریشن آسمانی با رژیم اسد بکن. جدرك لشكري رژیم اسد جا اجانسا سپوتنیک یا روسی را اشکره کربوک و گروپ انچکدارین لادلب جدست بکار کفتنا سوتشیا داوی درباره ادلب کار لسر بجێکردنا بنگهێن خوا بە ئالیکاریە خاڵن چاودێریە یا تورکیا لە گوندەوارێ حەمایە باکوور و یە ادلبێ باشوور دەکەن. ji dereka leşkerî ji rejima Esed ji ajansa Sputnik ya Rûsyê re eşkere kiribû ku grûpên çekdar yên li Idlibê ji destpêka rêkeftina Sûçî ya dawî derbarî Idlibê kar li ser bicihkirina bingehên xwe bi alîkariya xalên çavdêriyê ya Tirkiye li gundewarê Hemayeyê Bakur û Idlibê başûr dikin. Ji aliyê xwe de rewangeha Sûriye ya mafê mirovan got ku hejmara sivîlên Sûriyeyên ku bi guleyên cendirmeyên sînoriyê Tirkiye bi Sûriye re ji destpêka krîza Sûriye gihiştiye 411 ji wan jî 75 zarokên jêr 18 salî û 37 jin serbarî birîndarbûna bi sedan welatiyan di heman egerê de. Bi sedan welatiyên bajarê Idlibê û gundewarê Helebê derketin xwepêşandanan û tê de daxwaza serbestberdana girtiyên zindanên rejima Esed kirin. او خو نشاندان بهتر لباجارين معرة النعمان وكفرنبل وخانشيخون وحارم وأريحة وبنشبون سرباري باجاروكن معرة مصرين كلي وكفروما وهجمارة قندان لگوندوار حمایه جی بصدان سیویل درکتن خو نشاندانان دبن درشما آزادی جی بو گرتیان او جی لهریک جی قلعة المضيق كفرزيتا الشريعة التوينة وباب الطاقة وجبل شحشبو وحربنوش والحمراء والحويز. راوشکارا آلمانی را گاند که دمها بیده و لودکه که شوار آلی درباره ادلبه دوری درخستن انجلا میرکل راوشکارا آلمانی ده کنگره که روزنامه‌وانی هفبش دل گل سروک ترکیه رجب طیب اردوغان جه برلین را گاند که دمها بیده و لودکه که شوار آلی دنبره روسیا، ترکیه، فرانسه و آلمانیا دل در بخن
مێرکل سەربار کرد و ئەوێ لەگەڵ سەرۆکی تورکیە ڕەوشە ئەدلبێ گەنگەشەکردە و دەلووتکە بێدەوێ بە هورگولی ڕەوشە سووریە و بەتایبەتیە ئەدلبێ گۆتۆ بێژ بکەن. بەنگاکە استخباراتیان ئەسرائیلی ئاشکرا کرد و سەرۆکی رووسیا ڤلادیمیر پوتین هەوڵ دەدێ گرێبەستێکی دنابەرە ئێران و ئیسرائیلێدا دەربارەی سووریە دروست بکەیت. بنگهەکە استخباراتên İsraîlê eşkere kir ku serokê Rûsyayê Vladimir Putin hewl dide girêbestekî di navbera Îranê û İsraîlê de derbarî Sûriyeyê durust bike. Malpera dîbîka ya İsraîlê got ku Rûsyayê pêşînyara durustkirina girêbestekî di navbera İsraîlê û Îranê de derbarî rawestandina êrişên İsraîlê lê ser Sûriyeyê dike. Beramberî rawestandina şanda çekan jê aliyê Îranê ji bo rejîma Esed dike. Heman bingehê dazanîn ku Putin rawişkarê xwe yê ewlehiya Netewî Nikola Patrushev şandiya Tehranê ji bo danûstandinan derbarî wê rêkeftinê dike û piştbînî dike ku Serokvezîrên İsraîlê Binyamin Netanyahu wê yekê bibejrîne. Heman malperê ji jêderên istixbaratî û leşkerî got ku ew girêbest dibêje ku eger İsraîl erînî bike li ser rawestandina êrişên xwe li ser Sûriyeyê wê Îran şandina çekan û çepilxaneyê ji bo rejîma Esed û Hizbullah ya Lubnanî rawestîne. Heman malperê got ku eger ew girêbest hate encamdan wê Rûsyayê biryara xwe derbarî şanda sîstema dijmûşekan ya S-13 paş ve bixe yan nehêle. û diyar kir ku Rûsyayê bi awayekî zelal amaje bi rawestandina şanda wê sîstema dijmûşekan nekiriye. Malperê got jî ku Putin dest bi kar ji bo girêbestê kiriye. Birêya peywendiyên nehînî lêgel Washington û Tel Aviv bi armanca sêvikkirina nearamiyê piştî ketina balafira Rûsî balkişand ku Patrushev horgulî pêşkêşî serkirdeyê Encûmena Giştî ya Ewlehiya Netewî ya Îranê Elî Şemxanî kiriye û Putin çavedêriya bersivekî dike jê serkirdeyê bilind Elî Xamînî. berê be dawî hatine dubare sernûça. درباره پۆستە سەرۆکە کۆمارە عێراقی و سەردانە بەرهەم ساڵح سەرۆک مەسعود بەرزەنی پەیامێک ji بۆی ڕایە گشتی بەڵاو کرد. چەکدارên پێدەی چل دبستان لە دێرکەی و گوندەوارên wê girtin û dê ئیدیۆلۆجکردنا خوێندنێدا بەردەوامە و مەرجێ پاشخستنا لەشکریە خۆیان نەچار ji بۆی خوێندەکارên زانکۆیان بڕازیبوونا ڕژێ مێبەگرێ دەدێ. شاندەیە ئەمریکیە تایبەت ji بۆی سووریە گەفا سزادانا ڕژێمە ئەسەد دخۆی ئەگەر ئەسەد ڕێگریە لە پرۆسەیە بەگوهاستنە سیاسی لە سووریە دروست بکێ. 2832 وڵاتیان سیڤیل لە سووریە بوونە قوربانیا دەست تێوەدانە لەشکریە پەیمانیان ناودەوڵەتی لە دژی داعشێ. هەر شاد بن.